Kumele bakhokhe bashiye ibhili ka-10,000. Kupina kupela kufinyeka nilombiso njalo manje kubuyela la mathinta acebisa intombi zamshana zomshana abadala zamqoma mehla zingile izintombi zimqoma izaba khona ukuxhobeka bafazi basabathi nje inedela uqamela intombi zeni nge-1000 kanti ngizala lo mgogodo namshasa ngokusazophula amahlamba ala nadadwama lezo kubayilingana yogana kamkhonazi isichitha mthombo awasala bebutha nyoka msunyanyo ngani zakwethu ngiyabingelela kupina kupela kufinyeka nilombiso njalo manje ngabe sikuya lokuqala la ekhaya ngicela usubscribe uphinde ushare uphinde ucomment futhi ube kanye nathi kuyena le channel kanti ukusubscribe kwakho sukuyibeka emathubeni amahle ukuthi-ke mhla sifaka ividiyo ube ngokuqala wethulayo siphethe laphana-ke udaba lasileyibhinca ukuthi-ke abanye bathi-ke ushone kanjani abanodaba oluphelele baveze ukuthi-ke ube nenkinga yokuthi-ke engathi ubaleke nebhili abanye bathi akabalekanga nebhili kodwa kuzwakale kanje njengoba echaza umfowamlana engifisa ukuthi-ke ulalele umlaleli wethu ukuze nawe ube nesiqinisekiso ngelinye ilanga ukuthi-ke kwenzakaleni na umlaleli zilalela. Lo mengizwa kuthiwa mfethu bebehambile yezo kukhona nendoda yakhe beyophuza mebeyophuza bafike benze njani lapha baphuze ubehamba nabangani babo mase sekumele bakhokhe bashiye ibhili ka-10,000 ku-waiter okade ba-waiter bahamba bangayikhokha leyo mali bathiwa babaleka bangena emotweni then leyo muntu baba kwi-accident kwashona yena bonke labanye balimala yabo kodwa-ke abanye abasondelene abachazayo bathi akabalekanga ubeyitshela ukuthini bebeyitshela ukuthi njengoba bemenyiwe because bebemenyiwe lapha kushuthi yonke into ikhokheliwe hayi ukuthi kumele bakhokhe bona into kanjalo. Siyafuzana ngana kwethu uzuvo lakho lapho khona uPaul ukuthi-ke wena ngokwakho ukubona kanjani kanti sekhumbula ukuthi udaba bekulethele zona lezi ehamba phambili iyona-ke iGuluva TV ingane yakwethu kanti bewuzulu lakho lokuqala la subscribe share uphinde comment futhi usilandele ey'nkundleni zokuxhumana ngabe uTikTok ngabe uFacebook uphinde kube wena-ke u-Instagram kanye-ke nawo uTwitter usilandele nje uthola yona iGuluva TV kuzo zonke lezo ndawo ngane yakwethu obekuthulela uhlelo bekuyena uMathinta wacebisa intombi zamsharazela ngiyabonga ngiyayiteta indawo.